Napintas mo't pa'y balayo Basit balay. Hanggang napintas titsura na. Asinaw ti nang design dito ingay. Saklatan atatang. Amo mo't gayam tag design iti balay. Kasti mo't abalay ter aramidan na itay veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Tatang, nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay pala may. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw may tanasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Fredo. Damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ta. Anya adaan asasawambot. Katwan may daanin ata nabayagan na manugang ta dayjay. Nakaimimot pa'y dayjay babae. Manipod nagbali na manugang ta dayjay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Fredo kat saan anaimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di kalagbain ngagbulod-bulod. Naikit manugang tamay. Awan mo't sabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayong pay mo't medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta saka ag bulod-bulod. Ay na, kanon to pa'y ngay. Itantan ko pa'y laang kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbagaam jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano dinan isubli? At dapay mo't tay may sa apalam Duati palami nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam jay asawam. Tasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ang mapagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw hatin nyo latan nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pay laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam tibilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu ide, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulot kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga yung sublik dayjay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tangamin ti madi kanya yung agbulot kayo, nga mahan yung mo nga isubli. Han nga gaputan na sing padya anak yung kat bulbulodan yung mataminan nga mabulot kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung ututuan jay barbaro nga manugang yo, haan kanyak. May alis yo ayat alipuspos ko. Haan nga pulos. Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang arudan nga imaut. Awan pa'y respetaw. Kasano ko mga respetuan ti kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yo. Agbubulot kayo nga katugangan. Nakatumpong kay ti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na dyan manugang mau. Sinaan la ko mga mino nilan daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kanadamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo amo ngay sublay. Tadaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngamin na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng nagpabasol na dya babae.
Agpailiak, Lina, anak kao. Agpawit ka. Ayun man tatang, tani, adar aramidak. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmon ti paggatang ka ta mapanakaon. Idagas kaon to'y impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, ay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Hindi napan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludak abarawk. Isublik tumat laang. Itad kon ka na kayo na dyan, tatang. Mabit lang, tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. May amangan no nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't di ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka timpagatang ko tatang. Saan amanok? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, di impagatang mao. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulang. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga dasok, Lina, kat eksakto di inted na kwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ayang ay pilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinundak pa yun ako, sait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nangalaam di ta sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samag. Wine, ta na minsan la ka nung inusar ni Prido amanugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti presyo na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Ikalaag baing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maganap mo nga agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupam. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswapa nga manugang mao. Oray awan o sara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli abirat. Sa oran na kayo dayjay. Kusit dayjay nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpawitak iti bangos. Ta ipilit na ngamin nga agpawitak kano. Ta di magas ije balay. Iso nga nagpawitak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pay mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dyan nga katugangan ta. Kusit na dyan. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, han! Tamanipod idi, han pa'y nga lakay kat kasjayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan te kasjay nga aramid na tagruam. Pampanoy-noyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, hawa na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspus yung ano kasta.
Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo tikas dyan nga aramidan na. Maditikas dyan, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masaduta ka rumarta nagpudot. Mabali na buluday. Inak ko mamakimitay ng iti senyor. Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay katuwa na. Alam nyo latang tatang. Uray tajak pa'y mo't usaran. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yun. Tama pantan makimitay. Ay manjak, mabutungak. San kamot nga expert nga motor? Hinton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka o nagmotor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ag tricycle laklaangang. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Isong araw na binulod ko to'y motor ni Frida. Tapno libre ti pamasahe ka. Basta ag tricycle-ak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha! Karyaw! Just kimot na yung motor. Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumutin di tapadir ta motorsiklo. Awan samat preno na. Timayabmutan. Lekaw. Hala ka, nadadaulan ti sango ti motor. Lekaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor na rasam. Mabiit laang tamangayabak iti kaduak, tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Ay, unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamit? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanjay amak ang. Win, danag mo na aya. Bayam, tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka, di mon pabuludan. Mabainak mo't nga rod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo, pangaasi. Intay makiriyon yun ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano aya teriyon yawn? Into no may alawas. Ag-commute tayo na tawa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. Ada ko mausaran tayo alugan Tauray siyak tiyag manihaw. Kawa nga rudlogan tayo. No kaya mabulodem tayo logan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, wag. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metladagi jay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga nga to at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag kag manehaw baraok. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Abay nga, yakas na kayo mutan. Saan kayo madasigod nga imount? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, jay lisensyayo. No di yo kayat nga pabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay ko mamasasair, Tatang. Nan,
Pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita ken sapatos mo pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige tatang, pabuludan kayo. Abangam aparay, san kwa lugan tay ta, lugan tay sa nga ilimay. Asinaw sa nga iliyaw paray. Tay gayim ti anak ko paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At ngamin na pananda, iso nga awan na dito'y balay. Talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangatang ay pabulawd. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oras ang haribulaay. Agpaisaw paray? Wen paray. Basta di mo ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wud paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wun Oraysan ka agwapo no imanehom na ita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagus Tapnusan da amaamuan ngayong pabulod ko tilukan. Ay, wud paray. Isublik mo't lang ti malum na. Ang ada aya lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan ken tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigon ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Kanay, pagpabasulan dakmet tayo na karnaparak ka na. Kan pangmotor lang tayo lisensyak. Anya? Ay nadaytan ti bagbagakan ka. Ay, tulungan lang bakit. Umay ka dito presentaw, itamit lang. Ikuyog mo da para iskaw. Kantay gayim ti anak ng akin lugan itim pabulod na. Ay nagararamid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay mare, sapay awanan di gayim ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rutan? Si kangarod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si katinang ipabulod kin ni Karyo paray. Pinaabangan pa'y ngarod iti sangaribo kano kuna nila kay ikaw. Ay, pasensya maray. Jak sumurot. Rasan ko matalugan na jay. Jayakin lugan ati ikuyog mau. Ang jakmet nga ron amot ayan nan. Oray ti anak ko. Di na amot ayan nan. Tadi na kano makuntak. Anya? Ay na mangipasubo mo't dayjay agayem ti anak mo paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na matlatang amin na binulod. Tulungan nak anak kau. Anyangat sa ramitak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mga tayo takasapulan tayo kat nga ron. Ya kaya ti mabalod anak kau. Isa tulungan dak ko ba? Mare, ada napinta sa damag nga umay ko ibaga. Anya dayta paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti pudno akarnaper. Ay na agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyamanak. Kunak no mabalo da kaw ni tagnanayaw. Pag nakmam dayta napasamaken ka Karyo. Dayta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kahit? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti dayta napasamaken ka.
kilatisag taon ti buludag. Masapula sigurado ka na imbag no legit lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Ha? Di ka pa'y la nadidigra. Ala ba kahit saan? Diya ako nagbulaw iti urayan niya. Promise. Rumbang lang. Tano di ka agnakam, makaamukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwan ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, karyo, E karim, adi kan agbulod iti urayan niya. Uray kabasitan abanag, dimon buludan, nga ultimo dagom wanulan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Uwan ba kahit? Promise. Kunak no sinsina na kariting kari nila kay kong tinakdaran na mat nagiti karina. Sa bagay nariknak, anapabot nga niti husto ti asawak, tasaan mo na nagbulod iti urayan niya. Alakasan, tigayem mo, pausta.